Naimbag nga oras yung aming papagayam. Dahil ito'y manang to'y pagayam no, Jovi Tupais, a.k.a. Lady L. Sakbay man nga intay patangatang tidrama tayo dita, ikan tayo man itiwaya, dagiti kablaaw tayo iti tangatang. Umuna makablaawan ti family Barre kan Hufalar, iti Damortis Rosario La Union. Always listening here, Lady L Productions. Nagtaod dayta kini Mary Ann Barre. Shout out here in Israel from Townsgate Studio. Ma'am, pa-shout out po. I'm your #1 fan. Always listening here in Qatar. Nagtaod dayta kini Jasmine Rivera. Shout out para kini Breaker Stone. Always listening here in Malaysia. Kastamot ka na makablaawan ni Jadel Torres. Always listening po here in Ballesteros, Cagayan. Shout out po Lady L, listening here in Israel. Hi, shalom, pagayam. Kumusta kayo ano dita? Sapay la kumata makita pa dito'y Holy Land, kuna na dito'y. Ada akong dito'y Pilipinas, pagayam ko. Kaya tagan-anlag kayo akanayon dita Israel, da kayo kini Samta wano ni Saba. Shout out Lady L, always listening here in Singapore. Nagtaod day ta kini pagayam payo nga Angel Laura. Pumanaw kan! Kat di ka nagpakpakita kanya iti kanuman! Manangalilaw ti ayat mo! Pinagay-ayaman naklagayam! Saan? Di yun tayo kanyak ti asawak! Oh! Love Letter. Adda oras ti panagladingit. Adda oras ti panagragsak. Adda oras ti gubat. Adda oras ti kapya. Adda oras ti panagsao. Adda oras ti panagulimet. Adda oras ti pannakasugat. Adda oras ti panagimbag. Adda oras ti pannakatumba. Adda oras ti ibabangon. Adda oras ti pannakaipasngay. Adda oras ti ipupusay. Love Letter. Programa anakailanadan dagiti agduduma apasama kiti biyag anang muli kadagiti maseknan. Tapno agbalinda na tibker asumango iti panubok ken nadawel atay ti biyag. Love Letter. Manipod iti pluma ni Jovi Tupais. Iti direksyon Eddie Bona. Pinartuat ti Lady L Productions para iti Lady L Channel. Love Letter. Naimbaga bigat, aldaw, wano rabi iyo amin papagayam kan kadrama. Sa di naman apaset ti lubong ti ayan nyo ita dumdumngag, dito'y programa tayo. Love Letter. Ti surat ngayon tayo drama ita, kat naggapo kinipagayam Raquel, iti New Zealand. Kasto'y man ti surat ni Raquel. Dear Lady L, kapya kan ragsa kumati sumangbay kada tayo amin. Ilingad naklakuman iti naga na Raquel. Iti agdama, kat adak ita dito'y New Zealand, nga agnanaad ka nagtrabaho.
Maayatan ngagdengdengag kadag iti pakasaritaan ti biyag ngayon kay drama. Iso anaaw isakmet nga ro na nagsurat, takayat kuman nga ibinglay to'y padas ko kan ayat, ajak tupulos malipatan. Agtawang nakitaan iti nasuro ka 30, addaan iti asawa kan tuwa nga anak. Ngam to'y pakasaritaan nga inak isalaysay, kat nang rugi, idi agtawang naglang iti nasurok a 20. Balasangak pa'y idi, Lady L. Raquel, ayan na nga dyan bagbagak. Anyang ibagbagam. Dyan number ni Pati Si Kamet. Ay sus, makabasolak tupay no itid ko kan ka. Kababain mo't no itid ko kit din iti sabali ti number na. Amang ano niya pa'y ti makunana kanya. Sa anak matasab sa bali. Kursonada ka talaga ni Pati. Sus, kayat mo lang ti maka-move on kin ni ex mo. Iso akayat mo nga alangan ti number ni Pati. Naka-move on ako na niya. Nabayagan. Isungal alag ti number ni Pati kan ka. Ta naka-move on na katalagan. Sure ka ha? Win nga road. Sige mo na. Itad mo kanyak ti number ni Pati. Aguray pa'y, tadamagag kan kwa na. No kayat na nga itid ko ti number na kan ka. Ay, nagrigat ka mo na nakasarsarita. Narigriga ti makabasulan niya. Iso nga ipakadag pa'y kinipati. Narigatan. Pati, di nagsarsardengan ni Vladimir agayem ko. Kaya't na nga lang ti number mo. Itad ko ka di. Okay, itad mo lata, Raquel. Sigurado ang managsaka ni Vladimir. No maala na ti number mo. Apay ko mamaragsakan. Kat no natamaan kan kaday di agayem ko. Ha? Di nagpulos sarsardengan. Sipod inyam amu kakan kuana. Ipilit na nga lang ti number mo. Amang ano kayat na lang ti makigayam? Saan? Talagaan natamaan kan ka ni Vladimir. Sabsabali ti tamam kan kuana. Sa bagay, panagkita ki jagayam mo kat nasingpet. Talaga Nasingpet talaga ni Vladimir. Awan ti makunak iti dayja agayem ko. Iso adikan to agbabawi, no bilang taagdaton kan kakat. Aklo na madagos. Anya, nagaliston ngay na oklo nagkadagos. Sana bali ata nasingpet met. Ulitak, saan ka agbabawi, no aklo na madagos dayjay agayem ko. Oh, kita my friend. Nag-reply ni Pati kanyak. Oh, Vlad ha? Di mo luklukon ni Pati, no bilang tagdaton ka kankwana kat aklunan na ka. Si Kamet. Kasla di na kamam mo. Saan kong arami ti mangluko iti babae? Rara magtupay dagi ti babae. Ta babae ti inak. Ada kabsat ko a babae. Ken, babae ka best friend ko. Palpalagipan ka lang Tati palagip kat agas iti panunot a makaliplipat. Di kagdanag my friend. Jak to pulos pasakitan ni Pati. No bilang taaklunan nakto. Nasayat, ano kasta? Kasayaatan mo't lang tinalawag asaritaan, my friend. Raquel, ada ni Jason di tasalas. Ha? Rumwarkan, taing kasangwan. Di na matimbagpagangaw may sumarong karita. Mapankalatan iti ayan na Amang ano na patagmat ti ibaganakan ka. Sapay kayat kung ti maturog. Masapa pa'y ngamin ti trabaho kinton bigat. Kasta ti ibagamkan ko tapno pumanaw adagos. Pasensya ka lakuman. Naimayak ng disturbo, Raquel. Okay lang. Saan ka mo siguro nga agpatpat nagditoy? Ha? Oo na. Kababayin mat nagpatpat na agakit din. Diyak mat kaya ta mapuyat ka. Jason. Kumustan ti ibagbagakan ka. Ada ka dinamnamak, Raquel. Ha? Kwa. Ay ayatan ka, Raquel.
Sapay ko ma. Dati pa nakaikarikan ka. Amom, nasingput ka, Jason. Nadayaw ka pa'y. Amom, arauman dagiti tatakil ko. Kan saan ka apres ko? Day tamot ti pa kay aywak unay kan ka. Agi mo na, Raquel. Sapay ko ma. Ta saan ka lang amay ayaw kanya? Sapay ko mata. Maayat na. Ha? Di kagdanag. Ah. Saan ka apilitan ang mga klon kanya? Ikan ka itigundaway mo amang panunot ken mang tingiting. No adamot lak ka imudingak, di tapusom. Kartingak ti rumah dito opisina. Tapno makaluga na kadagwas. Ay, kaslag todo nga minkat. Ay, Raquel? Ha? Jason, adda ka matgayan dito ay. Lumabasak mat lang diti ofisyo. Iso di magasakon. Itulod ka na balayo. Ha? Ay, ala. Kababain samat. Awan ti rumba nga pagdanagam. Anusan talang pagluganan jay karag-karag akot check. Anya karag-karag. Nagpintas tupay di kotse. Mabalin nga itulod ka na balayo? Sige man laangan. Amok met lang asaan nak asardengan nga aging ga iti mapaanugot na. Talaga Dagulit sa amot na ito eh. Raquel, inaklon mo ka din ni Jason. Ha? Saan pa'y nanang? Nadagkat kayo mo tititunggal maysa. Impagarop kong arod nga inaklon maun. Saan pa'y nanang? Ang, nubilang taklunak ni Jason. Kaya't yung kadi apara kanyak nanang. Nasingpatmat ni Jason. Nadayaw abaraw. Awan pa'y mo ti makitak amadi nga ugali na. No kasta? Kaya't yung apara kanyak nanang? Anak, saan mo't asyak ti agpili iti paraken ka? No asino ti magustuam ken ayatam, basta nasaya at lakit di atao, kaya't kumotten na paraken ka. Agyaman ak nanang. Nahustuan ka motten iti edad. Iso nga amom nga ruden akilatisen ti rumbang, ken saan paraken ka. Hello. Raquel. Apay nga mawag ka. Kasla di mo amuti agkita iti oras. Disturbo ka matatao. Di ka gungut Tahapi aklaan, iso anawagan ka. Impabigat mo kumamutan Excited ang kami namang ipadamag ka. Sige, ibaga mo nun niya dayta. Katurturo ka talaga na. Inaklon ako ni Patty. Congrats. Bye. Anya ka mo, Raquel? Kasla saan ka nga excited, hindi mawag kan kay Dirabi eh. Kaya't nakasidiran. Iso nga inawis nak dito yung kantin ita lunch break. Imalatiw ka pa dito ayan ti trabaho. Kat mano akanto ti ayan ti trabaho, manipo dito yung trabaho. Kasanukot kaslamat maturog pa ilang mo ti kasasaog idirabi iti cellphone. Ang mga nun nalipatan pa yun timbagak idirabi eh. Anya nga minayan dayta. Makitam na iti a tao. Nalipatan na ngagpaiso. Anya nga min dayjay. Inaklon na ko ni Patty. Ha? Kasta ka di? Ay, kunak mo tagtaga-inap ko lang dayjay. Uy, agpaypay so day dya. Kasanukot permi ang makaturturo ga kidi mawag ka. Kasla tagtaga-inap lang nga di sinong batak ti cellphone ko. Congrats ha. Thanks. Iti kumaayan na ti ayan mo ita Saan aditoy? Kakaglon na pailakan ka, di mo pa'y apan kitaan mo't iti ayan na. Kaya't kung aron may padamag ka. Hi guys. Ha? Mabalin ti makilamisan kada kayo. Jason? Sure pare. Pumanawak mo ten. Tag subli ka dya office me.
Kasta ka di? Na, Si kanti makaamo di tagayem ko aswangit. che, si ka ati swangit. Nasingad kami unay kini Vladimir. Tada kami tinagiddan anagadal manipod iti elementarya nga agingay ti high school. Dandani ngamin babay amin tigagayem na. Kat may saak ditan. Iso ang napagbiddutan da pa idi abakla. Tababa iti kay kayat na akad kadwa. Naglabas nga ti aldaw. Kat inaklon ko ti panagayat ni Jason. Tanakitak met ti kinasayaat na. Nagtulid nga rod ti aldaw. Kat. Nana, ada ka din ni Raquel? Adda dita sa alas barok. Adda iti sango ti computer na. Kasta ka din, Nana? Ay, kasaritak ko ma. Ayaw mo nagka. Agdiritso kalatan iti ayan na. Ta sibugak man nagiti masitas ko dita paraangan. Nagdagangag pa iso ti panahon ni Taldaw. Iso ang naglakamot ang mamagaan ti daga, Nana. Daita nga rod kat. Iso akasapulan mo't akan ayon ang masibugan dagiti masitas. Tapno sanda malaylay. Ala, mapankalatan iti ayan ni Raquel. Agsarsarita kayo. Ta aramidak mo't dagiti aramidak. Oh, nakaumay ka man Vladimir. Di na ka di pagkapyan. Wano pa inuman man la kumamot iti danom. Ang kalatama nga lang ni Jay kusina. Anda mamirienda? Makaamukan ano anya ti makita mi Jay kusina. No adda makita makilaban, di isulatan ti ala makapyan. O sige nga, Rod. Ayan na di kape dito, oy. Adda dita kabinet, kita umlatan. Di, gusto ka. Ada dito, oy. Kahit mo tagkape, tayo timplahan ka? Saanan? Kalkalpas ko lang. Nagkape kami kininana. Friend, naimimas tunti kapek. No, ada ka dyan abroad. Ne, apay, agabrod ka. Wen, sayang namin ti oportunidad. Open namin ti trabaho kasi ti trabaho ko dyan New Zealand. Iso ti maganantik. Ne, Um, imbagmanta na panunot mo ti agabrod. Bayat nga ubing tayo pailaan. Di, agtrabaho tayo kit di husto. No kahit mo, sumurot ka mat dyan New Zealand. Anya nga iti aramidak iti abroad. Siyempre, agtrabaho ka. Alangan mo't nagdonya ka ijay. Sika talaga. Ang uwan sa ngagpaisuan niya. Agabrod ak salangan. Ang kasanon ni Pati no agabrod ka. Maawatan nak tayo ijay. Para kada kami mat, no, apay nga agabrodak. Sa bagay. Sige, panunutok man ngagpaiso na agabrodak man. Saan mo na panunutin? Mayat ka no ijay apagtrabahuan. Agpakadaak pa'y kadananang ken Jason no anya ti makunada. Saan mo't amabalin as si siyak lang ti agdis desisyon. Nanang, palubusan dag ka di amapan iti abroad. No anya ti kayat mo nga aramidan, suportaran ka anak ko. Amok mo ta pagsaya at amday ta. Ay, agi amanak ta maawatan dak nanang. Manya ka ta saanan ngay. Maaawatan ka kanayon anak ko. Narigat mo ta sa amon to lama panunot ti agabrod no bumakit kan. Dayta nga rod ket nanang. Saan tayo nga amo ti panawan? Nagsaritaan nyo ka din ka ni Jason ti may papaniti planom. Diyak pa'y nasasaukan ko na nanang. Pagsaritaan nyo na imbag dayta anak ko. Sa bagay, panagkunakit man nakaawat mo't ni Jason. Isa apatsak ang maawatan na kadayjay, anak ko. Saan ka din ang malapdan iti kayat mo nga ramidan? Jason, maawatan na kuma. Paramot lang iti bangunan ta a pamilya daytoy. No kayat mo, sumurot ka kanyak. Agaplay ta adwa. Kaya't kulaunay, Raquel.
sayang mat no panawak ti posisyon ko dito eh. Sapay, siya ti bet ti boss mi asumukat kan kuana. Sayang ti opportunity, kat nagrigrigatak na ito eh. Maawatan ka. Kita no kasano ti taray ti amin. No awan ti rumso aparikot, urayak langan ti panagawid mo. Tayson tumatan ti panagkalaysata. Sige nga, Rod. Urayan iti isangput ko, ha? Wen, talaga nga urayan ka, Raquel. Ay ayatan ka unay-unay. Kat si kalang ti kayat ko ngay kalaysa. Raquel. Apay-pay lang amin nga umadayo ka. Kaya't ka amin nga ikalay sa adagos. Isa na panunot ko ti umadayo. Tapno makaurno nga kadagos. Nabayagan na planok da ito eh. Apag isumatakin na sarita nak na antik nga da dyan New Zealand. Kasano ak nga Ruden? Pati. Ipakpakaasik ti pananguray mo iti panagsublik. Vladimir. Manamnamak ka di dayta, Pati. Siyempre Urayak ka talaga ti panagsublim, Vladimir. Agyaman ak, Pati. Namnamang masikalang ti linahon ti pusok. Bayat ti kaandak to iti adayo. O anya, nagpakada kamot lang iti husto kin ni Pati. Wen, awanan ti parikot may papangan ko ana. Nasaya at no kasta. Awan mo't sigurong ti rumso aparikot. Wen Ni Jason ngay. Nagpakadakan ko ana? Wen, naawatan nakmat. Kinunana, ngagkalay sa kamin iti umunan to pa nagbakasyon ko. Oray siyak. Ikalay sakmot na nadagos ni Pati. Iti umuna pa nagbakasyon ko. Isa ano kayat yun to? Double wedding ti mapasamak. Wow, kaya't kulaunay Menos gastos na kastan. Saan ta pailangan nakataytayap kat agar arapaaptan? May mayat ati kasta. Kaslad da mapa asursurutan ta. Tapno saan ta amayaw awan. Husto ka, my friend. Rugyan na karudan niya pag nadagiti papeles ta. Tapno makatayab ta iti kabiitan apanawen. Manong, ayaban naktuman mo ti New Zealand no nakasettle ka ni Jai? Wala adin ko. Basta igawid mo ta agadal Kanbantayam ni tatang. Di mo baybayan. Oo, Manong. Talaga adyak baybayan ni tatang talumakayan. Nasayat no kasta. Oo, gaya Manong. Agabrod to kadimot ni Manang Pati? Saan? Orayin na lang ang di panagawid ko. Agkalay sa kamin tumatan. Pakibambantay mo tumatan ni Manang mo Sure na sure, Manong. Awan pari ko titi dayta. Kanain kundo abantayan ni Manang Pati. Surot-surotek to iti sa di naman napapanan na. Tama. Ang mga nagbalin ka nga aso amang surot-surot to kan kuana. Sana kagpagpakita Tapno din nakmapagbidutan nga aso. Loko ka talaga. Siyempre, agbalin to ang manang ko dahil Manong. Sana priority pa nang bambantay mo kan ni Manang mo Pati. Tadakkel ti pa nagtalik ko kan kuana. Basta igawid mo ta agadal, ading ko. Yes! This is it, Vladimir! Igamtan ti plane tickets ta! Finally! Wan nga Rod, makatayab ta na Raquel. Wan nga Rod. Ay... Apay nagsanay kay tinaunag. Sana makalkali iti kaunag na. Ay, Jackman amungam, makariknak mo tin iti ladingit. Excited idi ipagpagnata dagiti papers ta. Itataigamtan ti ticket ta. Aglalaok mo tin tiriknak. Kasla, Jack pa'y lakay ti ag-flight. The feeling is mutual, my friend. Ha? Oray si ka? Kasta mo tiriknam? Anya pa'y ngay. Ngampilpilitak lang ngayaw awan ti sabali ariknak. Kastoy siguro talaga tirik na no umadayo. First time ko kami ni umadayo diti lugar tayo. Uray syakmot Bareng mayaw awan tumot lang dahito ariknata. No makadanon tan iti destinasyon ta.
Ay na, jakmatan magawidan ti panagluak. Tamakit-kitak dagiti balita man nakasaganan anak ko. Nanang, saan kayo agladladingit? Ta saan nyo abagay ti agluwa? Ay, jak nga ron magawidan mo anak ko. Imadayo kang agpaiso, idinagkuleyo ka. Ngam itila ang kabangibang nga ili tinapanam. Ngam ita, mapankan itinagadayo a paghilian. Sana bale tagbakasyonak tumudla nga dagos nanang. Ipaypaisom day taa. Mga numakadanon kan ijay kat enjoy ang batuna yan. Di mo naambo ti agawid. Agawid taadda kayo ditoy. Kan adda dito ni Jason nakaayan-ayat ko. Ay na, Raquel, anak ko. Ala ni nanang. Imbes ajak makasangit kat maluya anak mo't kada kayo. Agsingsingpot kay Jaiwan. Wan, ikarik nanang. No kasano ti kinasingpot ko ditoy. Doblet pa iti panagsingsingpot ko ijay New Zealand. Nanang. Nakadanon kami nga ro dito'y New Zealand, Lady L. Saan kami matunay anay kawaki ni Vladimir, taado tinaam-amuming agtrab-trabaho dito'y Pinoy, kanadapay kakabagyan ni Vladimir. Nagtultuloy nga ro di komunikasyon mi kini Jason, kastamatan da Vladimir kan pati. Awan mo tinagbali na parikot mi, iso akampante kami nga agkayam dito'y adayo. Kat. Ay na, naglaminti panawon ita. Naimbag lakit din, tawan ti trabaho. Makapasadot ti rumwar. Haap kukutakit di. Ipapas ko ti maturog. Tawan pa'y ti pampanunod ka trabaho. Nimot Vladimir ti umawawag. Ay, wrong timing mo't dito lalaki. Hello? Raquel, hamok awan di trabaho ita. Naglamin ti panawan. Intag kape. Anya? Dumagasak di tadagos mo. Saanan ta maturugak? Tumaklang taboyong mo, nuturturog ti kuko. Uray man ta makaturog kan makainanaak mo't. Intakit di nagkape tani, naglamin. Awan mo't maawagan di Pilipinas, tanakaturog tan. Umay kala dito yun, ta dito'y tadagos mi agkape. Apag iso no sumangpet dagiti kakadwak dito'y. Mapanta mo di ti coffee shop Masadutak nga ro da arumuar. Sigin siyak mo ti taya. Urnungam langan, tapno isupay amainayon iti pagkasaryon to kinni pati. Aday duldulin ko, sana magargaraw day dyan ya. Nagsikur ti rumuar, naglamin. Winter nga rod, di natural na nalamin. At ayamot na pudot a winter. Umaya kung dita dagasan kan. Wala, wanan. Anya pa'y ngay. Dagulit ka mo't Vladimir. Ay, kasla talabagtit. Adata dito yung parke kat naglamin. Wala, tapno saan ka man na mapanagid da iti dagusyo. Ay, anya nga rod ngay kat awan mo't timar aramin. Ay, huwag ngayam. Agaw awis na anti. Mapantayo ka na di Auckland. Ha? Anyat ko ang tayo ijay. Agpasyar Ibagam lang no kaano nga available ka na mapantayo ijay. Ano ti napipinta sa pagpasyaran ijay. Sige, panunutag pa yan ang bag. Wen ko namkit din tapno mayat kan. Basta, panunutag pa'y. O sige nga Rod, awagan ka inton bigat. Pagpampanunutam. Apay ngay, saan mo nga mauawag kanyak ni Jason? Talon nga aldaw asaan apulos ngay mauawag. Uray no awagak, di na pa'y sungsungbatan. Anya nga tati mapaspasamak iti dayja at tao. Hello, Nanang? Anak, kumusta kan? Kastoy, Nanang. Okay lang.
Isagsaganak dagiti gargaret ko para iti-trip mi. Mapan kami kano iti Auckland kuna ni Vladimir. Ha? Kaano kayo amapan? Intun bigat nanang. Sige nga, Rod. Mapan kayo pa'y ag-enjoy. Sakbay nga ibagakken ka. Ha? Anya ti bagayo nanang? Inton agapu kayo laangan iti Auckland, anak ko. Nanang, jak mo't makatal na. Iso nga ibagayon no anyaman dayta. Pag nga asiyo. Ay, kwa, anak ko. Nanang, agur urayak. Anya ka diti bagayo kuma. Kwa nga men. Ni Jason. Oh, apay ni Jason. Ay na, madanagan akpaykit din para kan kuan ha. Tamanon nga aldaw at di na sinungsungbatan dagiti awag ko. Ay, kasano nga awagan nakakatagkasaran iti mabiit. Anya jay kunayo nanang? Agkasaran? Ni Jason? Kwa, ay na. Ay, adaya imbagbaga. Nanang, nailawan yun imbaga. Kunayong agkasaran ni Jason. Ayo palalaki. Wanan pain. Kunanang orayan na ti panagawit ko. Ang mga asawa mo't gaya man. Sana makatututo. Raquel? Vladimir, anyat ko ang dito'y park at hagtututo. Naglamin pa'y. Sapay awan payong mo. Oray si Kamat. Naka-jacket ka lang itinapos ko lakas kanyak. Agpada talaan. Anya nga minti ko ang dito'y. Awan. Sika. Anyat ko ang dito eh. Awan. Anyat sa Anya ngitam. sa ngitam. Lukas na. Amumon. Wan, amukon. Mga asawa ni Tisabali ni Jason. Manglilipo ta lalaki. Uwan. Ang pananakan ni Pati ang maglilipot. Anya ni. Kayat mo asawan. Kunak man na amumon. Katwan mat. Pamuko na mga asawa iti sabali ni Jason. Amumon ani Pati akayan ayat ko tikalay sana. Anya. Maglilipot ng agpadpada. Dagiti ako nagbain. Naglilipot ta. Kasta. Ang rungam takit ni. Talapig sa titudo. Awan di makamo nga grung-rungam ta adwa. Iso aring warag. Tadyag kayat ama-aman dahi di pagnanang na nagsasangit ako. Iso ipapas ko kiti nagsangit nita. Ipapasta ko lamang. Bagtit. Sikat, ibagtit. Nagpaspasa naglabas ti panawanan niya. Kasla ka ano lang di winter. Ita, summer rin. Nagpudutan di panawan. Wan nga rod. Adumatin ti agpaspasyar kadagiti parke. Kan adumatin ti sabsabong ang nagukra di ti aglawlaw. Kumusta man ti pusom? Kastoy. Nagimbagan iti pan nakasugat na. Impamaysak ti nagtrabaho. Tapno saan ko na pampanunutan ti panagimbag na. Nasayat ni Rono kasta. Kat si Kangay. Kumusta mo ti pusom? Kastoy ha? Nagimbagan. Ket awan pa apulos ti piglat na nabati. Unay daytan.
Nay. Pati makder ka. Nay. Anya ti kakautom di tapulsam. Raquel, will you marry me? Huy, Vladimir, di ka man agparintumang. Binak man ang awan na kasta. Tumakder ka dita. Kababain ka dagiti makakit-kita ka data dito'y parke. Sungbatan nakpay Will you marry me? Seryoso? Panagkunam ka di katagang angawak lang. Seryoso aki Raquel. Hindi ka pa'y nagdatdaton kanya. Kaya't nakon ngay kasar. Sana bali Tano agasawatan. Inal daw to pagdatunan ka. Jack tumaktakder dito No di mo sungbatan di sa lunsod ko. Sapay, naktangan ako. Uy, tumakder ka kitdiditan. Nagadun ti mangkit kita kada tao. Aribumbungan datan. Sungbatan nakpay Will you marry me? Uwanan. Basta tumakder ka ditan. Kababain. Oh, yes! Yes! Naglata ka talaga itikla at apa nag-propose ni Vladimir kanyak, Lady L. Gapu iti tarantak kan bain ko iti aglawlaw, isuan na pauna ka di na oras. Ngam seryoso mat gayam at talaga, kat inasikaso na adagos ti may papan iti panagkalay sami. Di tamutin ang nariknak ng ay ayatak mat gayaman ti best friend ko. Imo na nga rod ang nagkalaysa kami dito'y New Zealand. Sakbay ang nagkalaysa kami dito Pilipinas. Tinungpal na nga rod timbaga na nga inaldaw a pagdatunan nak, ta inaldaw nga iparparig na, kan ipakpakita na ti panagayat kan panangipatag na kanyak. Ita, naparaburan kami iti dua nga anak. Aging kalangan dito'y Lady L, katagyaman na kiti anos yu anang urnos, kan nangidrama dito'y surat ko. Tuy pagayam mo, Raquel, iti New Zealand. Raquel, pagayam ko, makapaayat ti pagkasaritaan nyo kan ayat nga agasawa. Tay kunada nga rudan, kung hindi ukol, hindi bubukol. Kasta tinapasamak kadagiti imo na nga ayat nyo. Da kayo talaga kini Vladimir ti para iti tunggal maysa. Tati ayat kat dumteng dayta iti saan mo anamnamaan nga oras, aldawan no tawan. Sapay kuma, tabaya ti panagbaybayag nyo, kat nakarkaro pa'y ataraknan, kan pasantakan nyo ti pinatag, kan inayat nyo. Ta iti panaglabas ti panawan, mayat kayo manwan no saan, adu dagiti panubok adumteng, amabalin amang pakapsot iti panunot ken rikna, ti tunggal maysa kada kayo. Ngam saan kumaaday dati agbalin atubang iti naannayas a panagdenayo, no di pa'y kat, iso kumati agbalin akarit, tapno ad-ad dapay nga umirot, tibigkat yo nga gasawa. Tanagasat tinaasawaan, no? Nasaya ti agbalin nga asawa. Taday taket nagtaod iti namarswa. Dagiti Proverbio, chapter 19, verse 14. Balay kan kinabaknang, tawidan kadagiti naganak, ngam ti manakam nga asawa, aggapo kiniapo. Alakastan Raquel, katagyaman nakiting kapanangibinglay iti padas mo. Dito'y programa tayo, Love Letter. Sound effects kan musika, Jan Dupais Jr. Manipod iti pluma ni Jovi Dupais. Direksyon, Eddie Bona. Isagsagot kada kayo ti Lady L Productions kan Lady L Channel. Love Letter. Thank you so much, kadrama! No magustuhan nyo, nagiti dramas tayo,
like, share, and subscribe to Lady L YouTube channel. And don't forget to click the bell button for our latest drama updates. Click here!